O te pili fatalo fa mo folo fantu le nei vanga o le fiafi i se fa o pongo le tatou por kalame. Tau te ia e mara ia fai mo le tatou o tunu. Ia lofa malaga le leo le tatou tapa usiri le langi. Ia ila de te ina ilo se fua ni se lo nei ola vai vai. E uina e fa fo mai o tau falo leo. On o tu langa o fisuia inga o le tau. Malulu ma fana malulu ma fana ma alili i o matulanga umo wai. Ia o le tau o una le siata. Ar malu le fo se mai lungo pe au mangaru le ea. I lau fanua au le lei o Evergreen State, Washington, i Amerika. I le lei fiafi, ia ona o le tātou porkalame e fai le taimi a New Zealand. Tātou te o yaso fai tau aso fa New Zealand le mea lea. Au te wha tālofa, wha aso lua atu. E uia ina fai mailo o tino o lea o te le aso ngafua i Amerika. Ia ai tātou wo ia i le wha tālofa i masani ai. Wo ma pa anga mai le tātou o nanga le Blue Wave TV ma le porokalame tuli matangau ia fiafi te tasi o le tau au na le nei se whakuponga o le tātou porokalame i le aso lua i oe i le whaita waso sa o tātou New Zealand ina ua te ale titi lava le tu la fa lima ma le afa minute ru te nei le tu la fa i le afiafi ia whatalofa mo folo fatu ia mamalu sa ma fai nga o le tātou o tunu no watu fatini o tu sala elenga fatau di maina i se fa metalanga alo nei fatau wa ai au mai le sua fa manu malo Yesu Kristo o le maliu mo a to e tu mo a o le a tātou tapena e fa manatu ma fa ai longaina lona soi fu mai ile fale o manu fai ma kirisi masi e fa manatuina ile aso luso ma le limo masina le nei o te whaata alofa, maufo alofa atuai. Eoi. O le mana i o le tātou porkalame o lea ese lava stete o Amerika lea e tātou te malanga aire tātou wa tau te iai. Peo no tau sila mai sa au tūlau ele mai le malanga le nei California, whai atuai. Malanga mai Portland, Oregon, whai atuai le tātou porkalame peo le po ane po. E a o le nei whaaftailanga le o lea o le stete le nei o Evergreen i Washington. Ia, maloa fua i la umaua o a mai o tūle nei vanga ona fiafi. Le lofa mananga le leo tātou ma te sili le langi. Mana ia tātou malulu tele i nei Amerika, ai mai se i nei Washington. Mana tua e tala noa le skikiringi i Washington, you are talking Seattle, Cold Sea, by the way, malo si au au si ho. O pe ero ka pulu Seahawks. Ayoe. Se sawa mai o pulu Seahawks le almana ia. To se sira mai la Christmas. Ia o le fai tu it's a home tauta ia. Ioe, a family tauta ia. Ia o le pulu le ana mai fa bitoa le quarterback le Seahawks na po na ua manu malo. Wala. Ia ai yo le. After ia tu le ngale yo le tua. Wa maua le nei va no mo fo le malosi ia tu ai o ele tu no pele le loto ma le nganga le nei fo ia fiafi so yes o le o ia i lau ele o le au le nei e pele lo loto e uma lo le au le so mai si au le a wa fa le como al 49 soli oh sa o le ngangor kamiki sa vai what happened bang talo fai e ale le fia te fa mai se tu se o so ya se yuli che sa po ai mai se ia o se o so ya le au pepe io le ma futa mai se no se ia mai la tu le ga te kono ya Mr. Mati Bernie mal fa tua ia o te fa mai se atu ona o le tūlanga maliu fia ai ale 49 ai o ke le fia po ya o me foka ko me ga kueva e si me ale po ia le wa ele fi vuma ele se we e asia la malanga but mana ia ti ungo talonga o to sila la sa mo el mafuanga e tele ngao ai for South America o le wo sa mo o mai tawina e ile mafuanga ya la yonga ngao for sa
ono le matua pupuru ala kapi on NFL le so mai ale tai au tau po le so fai melalia ia e mulinga vo ile kapua inga ile kua ile kai mie luti ya ile me le tapua inga o talo NFL ia e mesela le au le Rams fa talo fa tasile au le o pe ya la u ba ye tua atonu por tau sanga foula la via male awale LA Rams ia itulanga foi ia ona itala mana ia na lo tupu nei e si o mato wotulu ya America ile fa fo ma wana tata wotulu ua amata na fe la fi Christmas io ai o tupu le ato fa fa longo mai pila tau ta eni pu le dunga ile mele fa tatu pokalan ia ona ua fa solo na fa ku kar matu fa ni e mo fa e mo ku re ka ku kemara ku kala tau ia mala ai o tupu ole mana ia na jajo po kala mo ya e fa tu tonu fale mo ya inga ele foi ele se o mai bring to ya out of the comfort zone, bring it out of our office in season ya mai lai fa ka mi ka ku kema but anyway fa malo atu mo fa talo fa tu ile alo fo le tua sa tu mai lava le fia fina ia fa tu u fengo po kala ona sa mo wala no ma tu te fai tau mawhitanga o le auli ai manisi o tamali ai maisi o le mamalu le atunu ui nei i Tacoma i nei Washington ia peilan tau sisila mai ai le atale na ma ula no mau te whailo ai ai ma le fionga i le Pristine o le mawhitanga a le nuu o matai Washington le fionga ia afa masanga tole a foa ala gata i lea o le uso ia tua tau sila mai ai i au te whaingoa la tau loa ia pia le tau sila mai ai o walunga ka malo i lana ngā ruenga e o e tūlanga o whalitari malo casino tūlanga o whale tō ainga o fianga i nei ia mato whila i male uso nei ma le whare tua e o ia e votia ia whaaftai telefo i mo whaake eki enga o so le whako a o ki eki e la lea i ka awale ia lea kuki vai me ne ke ringa kau kua i kakalo talo ma kaka voiro Vin Diesel ia mato whila i masunga whaafenga inga ia Pastor Tomasi kalofai Aftai, it was great to see you, Pastor Tomasi Talanga. Yeah, we are not sure to leave it for what I be young and they maua leva no tatu te militi no e mesela io ko mikila lo maunga le io ko mikio sefo ia por sunga si papa ia emisio si uso malanga mai la loi a foi un pico ule na sa wela kama Eugene Allah Eugene o falo longo ku nga isa ma Eugene pele ke sa ma lunga masi ai fa tai si uso ya Jerry Jeremiah tai ia i lo manatu mai fo wa e sau ma mau tia i lo to lo malau fana tia i malau ngadwenga e o mela le no fo le i pi wala au ne e twer se lo to fo fa to fo ile ia manisi lava ole a mo leva no e fe ia ia nei o sinto pa talo fo mo fo fa toi won ba mai le jato por Colombia le tau te ia e ma lo le fo lau io e o ka falo leo ona ole malu lu telo i nei ia wa ale vavena isul fanga ile hita po le woma ia e te whaalongo atu ua matua frozen whaasolo atu au pukalinga ia mesi po ia te whaalongo atu pe maa ale leo ala whaz i tūlanga fo i le malu luo lo iai nei i Washington ia po Amerika fo ma o le lato winter le u whanga solo o ele te mai mo mai le nei teimi malor se fo manuina e whinga mwena nei as po le fa solo wa mata na e viri mai wa mata o le nei fa si pongo le nei tausanga o le wa mata me fo io fainga paki la kaunga break up break down po le break in a fa fainga ruenga o le ato telefo ila to fai me alofa ma woni la to ham o le to telefo io o tulanga o fainga paki e uma e fo ia wa o te ai si ngari io ama tele yo me ma we finga paki finga break up ko se uma break up a ngaru ai break up ai mau ngari ia ai
put in na ia e mo mai unga ri fo ma le pele page ia ai toe fa le isi o le lava tulanga o le afia ngai man o tou I fai unga le nei masina mo nei fui vai aso fia aua ne I se tia le malu le teitai au iyo enjoy ia ai au fo songa too much ave lo to alua pe a e andu I break up ale tou au fai ngaruenga again ave lo to alua ave le lei po lau girlfriend lau boyfriend iyo a ilo e fua ia fa mo le fane oh my good boy a ilo e ke rua misa a ilo e fa matanga ai oi matua fa atau le wa fa mo le fane ya le au fenga me ave le lotu tau ye le lei ele tele tua yo patalo fatu so to fine ya Melissa pese yo ese le yo le nei tamaitai ya malo foi ya le malo le okere ya so yo fa pe we le mo we American ka o ya yo le atalo fatu mai se la o le tutonga ya Mike ole wala atol o wasu tele I love ya o pofio e ya patalo fatu ai mesela ya o le tina matua anti lesina ya le fo ye te talano na official ne fia malo la vale on site it was great to see you once again auntie ya fa pe fo ya le to fina ya evalani ever after fe ngai manga wenga to feel like po fe se meu e moi ai ele nei fia fi sawia ele fale ai longo e fa ngar wenga onete esa onete le lava potu le fale o mai moi le menga do ngore nei fia fi ya nga tsailea o si matu fale uma to ai o mai nei piwala ya me se for to telo ni so lo mafuta mai ya fatalo fat mo folo fat I le leivanga o le afi te totu malolonga lenga le waka ko wasfana se fati ai tu lova te waso so foi mas fana ama te totu malolonga afo mi malolonga te tu go tatu news update ai mesela ole o tali mai le fionga fon fitalai male minister o famsinonga e tawala mai le article foi le sa publish mai le observation na fi ma fa pe mai o le sa tau fia I mala vale le newsila le fon fitalai sa mo o se vai nga o solia ni kula fongo ya lo fumana ngai o ko kai ya la o toli mai na le charlie le fionga fon fitalai ama e tatu maralo tatu paso Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones Digicel top-up of $20 or more, or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Ebro watira wolu sobre todo minuto te nei lei tu la e fa I le taimi masani la voltato proclame e afiafi o aso tasi pe yo nei le aso lua le nei ya e le fa solongo tanto aso proclame masani pa malua tu langa sa o fa ya tu e uma loa tato birthday greetings on tato le malonga la final le le tato atu tanto wa aso so fua ma so fana ele telepena o se lua e petol ya on tanto woirona ya le nisho tanto o tonga metara to pife no fa ya ele umil tanto proclame le fiafi ya o le tau se la fo yo le malosi ambiso le leo o lo mo le malosi ai o no le tau falo leo su ingo le tau ya me se fo le tele o lo pese na fi ivi ingo le tua ya pe o mafu angala le ai wala se o lo tule ile kalesia e faka asa sa mo atia ale sunga fa fia nga ya Reverend Stephen ya tukumo ya tu ya male fale tua ya me se foi lá yo de kalesia la nga tu ka pa sala sala ile leo o yo le tatu atu ya so fu o le nei fiafi o le aso fana momua o le atoanga o le 5 tausanga te va tu le 5 tausanga o le afine ya Silver Grace o le sona na fia pita
na pa o ia te ona vatuata o le fafine ia mangufu a le va ai le kamai kiki ronga ka ngor kivi ngor tu te ia e o marva yaso o fa ali iron tamama on tina melea Silver Grace haupina lio manu ia tele ro wasa soifua ia pola se fanau e le so alo faanga mai yo matua ai meselo ai nga uma fa manu ia le tua e lo o langa tupu ai mai se show tama zunga ia pena sabe tama ele ia se fai mo vao e meta o afio mo vao e o rua malauko i yeah, happy birthday once again ole sita to was so fun now ole atoanga lea ole se furu mariva tu sanga le toma itai ia Manisha Zefo Ahau. Happy 19th birthday, Nisha. Hope 19 treats you well. We thank God for all these years He has given to you and hope that His blessings will continue over you and you have many more birthdays to come. The family loves you, especially mom and dad, and we are so grateful to have you in our life. God bless and enjoy this special day, sweetheart. Papo toi family anga maya siata. Man proclame le tauta yae. E ate oila fine, Manisha Sefo Ahau. Walu le ya so faso sa mailu tama ila o Facebook. Ina ia au vatulo wasa so ifua fa manuia. Ya male ato ngolo sumariva tu sanga. Makua ikusi lo lima imea uma tena o yai. Ai fata welo tama. Ya alofa anga maya siata man proclame le tauta yae. Ya meshe o woma pa anga. Ya ile nei time no le fiafi. Paui o tato wasa soifua. E ile aso whana u te fia whaatalo whatuai ona ile isi tato proclame ile aso lulu. O tau te ia ile aso lulu. Ia ai whato ato e whaile ile aso tofi. Ia au manatu ona o leo te tara no wha aso lua atu. Ia so whaitau sa o le tato proclame le te ia. O le tawa suto sanga o le tama whaintale ia ki te rona salavea. Mai le fio anga o leone. Ele moto fifianga ia ai mai se o sai pipi ele motele sa fai ia manu ia la jonga lo sfurtu sanga tali ke terona ele so ia atamalele o sita yo matua ma ia wete so tele lu tama ai so lutina ia lo fantu ia nana le sina pese ia mai so tina ia le sina salavea ia mautu fafine ia flo ai mese orkengi opuka ia bo athina ia mese le orkaku kamalakapi ia malesunga ia to dash patolo ia ile levanga foi o le afiafi atalo fatua mo o ia ile atanga lo se fulu tau sanga ile so ta asala solulu sorry solulu ia ai peonu foi e o advance to do to ia ai family ngolo so fu fa manu ya tuai ma so fan na o ila tu uma o lo fa mana tuina ile so ko ke ro oko o amatua I pa u la vayetia sa o fa manu ya tu ila o post le vaya son tene ai o ngalo pe o misi te o ngol proclame on o fa manu ya tu ila so fan na o si o so ya lupe matasila va lena ato o le fia o era nga akosila o le o se fu por fixe fu ia eu ia watu na ilo wasu fana ia ai fa malulu i te o se uso le ai ele o se ngalo si o ngalo ngimo ia me foi le mo ai o fiu fai kau de kilo au post au mai lu but family happy belated birthday family la se fua o lau sunga po lau fionga fa lo longa rupe matasila ia po o lau fetalinga le au anai ia o le polisi o le tato company o le motonga one of our major sponsors in the tato proclame to te ia fa tai o te fia mana o patipatia welcome on board te tasi o matu sponsor le ua amala amata ona fa au le leva yaso ia le fa sera wina Eveni Carruthers fa te tele ile lipule o le Eveni Carruthers la tu la I au kilani mangele sunga ia la auli Hansel ia ile ai mai se foi o le tamaita ia Lisa va ai Carruthers fa tai mole tariena o le tautua ma le unanga le Blue TV se foi o tatou proclame pe o le sports talonoa breaking waves el ngata foi le o le tauta ia e fa ala wilo ai ka fa ka ila la mo singo ka of kingo e dengi
e ofu lungo tatou por kalami ya wani ngalo le tau tua 45 tay welcome on board ole a mata tatou official fashion lungo e a tatou promotions ile vayasfo ya ai wo o man tua le fia fa fe lo ia tua ya e sia tatou company folia i lunga o le tatou por kalami tiro de pauno da tatou fashion silanga o le ua mauantu lai malanga i Christchurch le malanga ale fast party ia pula ingor fatu toilet tu sama utas i tulanga o le fisila fa inga fo i malu le tunu Christchurch la to ia matoni sila ia fa tailang le e mai alola Christchurch ia on to e tu muri lolo fa inga malanga e tu sa yo le tali vala aulia mai le malu telo le tunu ua tele a upu mutala ni taimi ia ai misi fo i lantou le ofia i le fainga malo ai misi fo i lantou le tua ngai o lantou supporters ia mafapea mai o lai ka amilo su nga kupe ai le se i o mai se i fai le fainga malo ia o le au nga o CEO mafa u makanga rueng ai o le ngalo ai ati o tole to tele fia i meia se fa tulo tana le ai tau le yo tatu article mo al tatu update mo se fa tulo tana le o to wi to tele fia ai asia mai se fainga malo ia matou por le malu le tunu ia tunu i fafo so ia ko ke ora le anga matou mana tu fa pito fa pena fa tulo tana so ia to te mana tu fa pito o le mana tu tonu lava le na ua mafuaina le ini me maupupu ma le pele tele o mea pala lasi ilalo le tele o mea mata ape le tele o mea iyo e te selfish loa e te manatu whaapito loa na oe lava ia ona te lea o le wha le tonu iyo te lea leo se wha le tonu awana iyo tau manatu sa manatu wai le tai o le itua ngai a o avea mapa le mia e le ango ya sa moa ya kungui fafo au ke mau whapenga awala ngai fasisi fua to fai mai ola ese tu per fai nga le party tu lo por fai nga malo tati yer paki langor fai nga malo e to te fasisi fua fo mai ola ese tu ai ta o mai na e to te le mana na o e amana ia ma to fafo e sa lo kala le fai le nga ma fua nga ku ua ele fionga ka mai pa le mia malanga fai nga malo po o le fai nga ba fa u fai Samoa ai afi fio mai onga ole vala au fa alo ole vala au lia fa alo ale mamalu lau tele sole o kupu foi makamali i kanga kaia yes o tupu matamali i o Samoa ole atunu i ole mga kula lau sunganga o kou e fai kio ma o kou e fai kuskusinga kau fa aleanga fa pia ore kou mga kua o kou ia nga o kou nga ka Samoa tu lo le ngana na o tou leno no foi Samoa ile o tangata tu lo ele afia fua yo ele ma ave le fua pe ele afia fua nai Samoa nai o tatu o tunu ulai to tonu o Samoa a lai matua ilango lango o mai famo mo pe o mai esu e kupe po ole hale awala o mai ai o le whaafetai i loto mawhina ngalo o Samoa o lo e papa au ia tunu i fafu. Se whaafekai ua mose kai mi e pai a kuai a au le fionga de pale mia. Whaafekai ua maua se avangoa e whaakarofa mafusi a kuai le whawhekalai. Whaafekai ua maua se avangoa e fusi a kuai le mingi ska o whamsingonga. Fusi a kuai le mingi ska o kupe. Whaakarofa kuai le mingi ska o aonga and so on and so on. O oele kele lau whaikio. Ai longa wa e halu i puele va ape ke alu puele pasi ke alu ai se e alu like fakaro fa ia fia me ku lo le fionga sa fa pit e sa lota e solo musa ma ia o ele te fia te faitio ma fai kala ai longa wa e te kinga le kaimi e te susu waila se ia si la fionga le pale mi se ia si o kako kai kai o la ko ofisa have you made the effort isa oi lore ngango de sigo ole ti friend la le sa er ngango de si kame ki leonge nga mai ole ti friend la le ole ese senga nga ole ngongo fu fai kio ai le se yo la ya sir pale mi se yo ya sir fai nga malo
Se yo e kau momori se mau. O mai. O solonga le lei mea uma. No tau sila mai ile lo lofia mamanu le tunu a mata mai Brisbane, Melbourne, Canberra, Sydney, Fesi pitonu o Australia. Ia malanga mai nei California, Alaska, Utah, Seattle, Missouri. Ia mangisi sikeke ke o misi ake. Ai tau walunga tu au kilangi tai pei o le vau ngata ai e whaapea le lo lofi o le moko kangaka ia Yesu. Ai e whaapea le vau atu ta maiti le na whamaisa wanga Yesu ia na so awa le au tu ta maiti o mai e tia ua vau ia. Lana le wingo la utana. Whaamaluru wai le loko mare anganga mare mawhau ua le mare sa o loko. Onga o le sila mai o le amana ia. O le uputahua lea. Mana tua i se polo fesa sa whaia le tala lea. E ka warka ngaka ai amanga ia. Ai sili atu o na taua le tangata na te talia ina lo na amana ia. O kasemanga ia. Again. E le leile amanga ia. Ai sili yaku o ngale lei. O le tangata na te talia ina lona amana ia. Whaafkai lau fionga ka mai kai pale mia. Whaafkai lau fionga le sau whaapito. Mai le tele o le leve, ma le lave, ma le fili o le vausa, o le pisi o ukiuke, ma ou matawhaioi, ma ou nafa. But you make the time. E whailoa iai. Manai ma malu o le atungu. And for that, we salute you. E o ai le fofekalai, e o ile kai fongo po o le minsta whaatuanga, sunga lau le marito, mai miniska o malava le aki nguu o, you name it. Masui miniska langolango, o faipule, faletua o miniska, falekua o faipule, nisi o whaururunga, si ngia o le malo Samoa, e le ia se si e vale ilu mo le tu. Ai whaafetai, wo tautalia ina le amanga ia. Awa pe avakulava le amanga ia o koukou ke awhiwhio mai. Ai a kou whiriwhiri a e le karia pe o whiriwhiri. Le sa avea mapale mia 25 years ago. 40 years o pulea le HRPP. Ai lusu lima kausanga rua koru kausanga male awhaki kia rua lima. O tutu ila epa ile foe. O mafua o manatua le vaenga lea o tatu iai. Au te manatua. E lua occasions te tele asa o iai. Ai le ka waisi me kele nga kukupu. Ale la ula kangwe nei makunga o le lua. E lua vaenga ia sa o ai filo ai. Na nau ele mamalu le atunu e open le vala aulia. Nga ngau ko miki e open le vala aulia. I le public e o mai. Se e feido hai a pare mia ku epa. Le mo ya lau tala. Te loa le te whafonga mai te agree. I will name only 2 occasions. Mai le many and so many occasions sa te tupu. E musur ko inga e out in the public. Mua. O le kalanga mo te Samoa ni mangili. Yes. I le kakalanga na o iai, na o mio ai foi o te whaawo i ngai niso ka mari i sa lato iai le whaingo le porokalame. A o avea i a whao le toi, reupena pongi, ma kone sula, o au kilani i New Zealand. O sari o kone sula o Samoa i New Zealand. Nga manga ngao community Samoa fokua, na mana nao, e open leva noa. Se o mai le kungu o fia i aku ila epa, mo moli i ele whaafikai, leanga o se makaki a kele le ngā vaenga. O le mawhai o na whaatuina se ofisa o Samoa, i to tonu o ni lau ele po ni whanua e se mai. O le are kari ngā mai. E sa o ele ngā ngor kamiki sa vai e no school before. Ia. Kasi are kalar ko inga, no. Na ona o alua tua, whailua i mara komiti. Manisi, VIP, e fili.
nga makua I leo security ko kiki a tuloa fa fonga mai si o si tasi fo yo o mamai te ula wi sa moa sa avea fo ma tu la fale ma tau tia fo I ilona fo I taimi au kilani e fa fonga mai ko kiki a ka ia la wonga ilonga ko o le skula ki o nga fo le fia lo fia tu la tunu o le maoto Samoa o le pale mia Samoa ai fa sa a le vala audia o special se VIP o a le apple level o I kaimi o lanto ele mfainga eru ko fa sa public ia ko kiki ase se wonga iwanga o kulong ko mana o ya lui e faila na fa manusina yo ta fai le fio mo el palmia a ka fio fe skula ki fa fa sa o to si sila Samoa that's one or isi occasion ore malanga re valele fo ile ata tole na fai le aso tonu alu te pisa tuai le na sa wero mar tanga ta tongi le urupua enga kongi le urupua ku ila epa ai le hau I oi Brisbane I Marston I was there kasi nga na mana na fo le committee fa fo a Brisbane la to ia inai committee Samoa sai ai e fai se open day fo ile malanga re valele ta to valele fo ile le o to e o ko nga wa ia ina ua mai le lele whapitoa mai a tātou valele. Valele le nga whaya inga kwan I chat pipi ma ngau a ango kuai. Nena, ila na urua I malanga la lele mai po o sainga ia Asia mai lele mai a whai o I Brisbane ia lele whaatau pou mai au kilani. Ole whenga lai o I Brisbane lau titala noa tuai. Na nau fo ile mamano le atunu. E whai se awa whaatali. Whailoa ila na fionga I pale mia ngā kaini. Ma se iyo o iai mo moris whaftai. Tasi al tali. We're only going to be there for 1 hour. Wai o kosi sila sam. Ai fa mai ele ma fai ele openinga. Or ma fuanga nga iyo isi si afia ia. Iyo le melanga nga kupu. Saulo markanga kailanga mask markanga pepa kumu me urpua me o sosis. Tongi. E ma puta tia la ngai. E o ele na me na fai ele tautu volna me. Ai ole au tele o te tau mo fai oto atu. O anga ia le koi inga sa fai. E ailo na ino tu loading ngana. But I have to be straight up. O inga ailo na ino. E me ka ore ika. E me ka ore ingo. Sa se mato e bikoko nasa iai vo I. Iyo, wa maliu. Wa inga ya wa ina afitu. Anga ulo vale kalvo vai moso wa fasala mai mako campa le kalvo ya so yo mato anga sawar kamalo ku no pule la fa mai o to le televo o me na to fa le camp o deleta sina lo ino io e la rica e ser ingo e sa lo kana I agree la utara le como me sa la e se lo wika e se lo ingo e ma nga ia e kau finga fa mangingo a eika ole upumonia a eika e ke le koe vai ai kusa a eika e ke le koe atu e ke le no show a ingo e ke show a ke le fie pupura iyo ore se senga langa ore te milane vai o pole ha tonu tulanga le te pole meo eita pole meo ino tu lo fa fonga le tu lena tu solita you completely block yourself no knowing I fear no I'm not going no I don't want to see him I don't want to see her ore ingo e ke mati aku lava I makape wo already design elem fenga ke faya e we did a pupula I piki ka pua tu lo fa fonga la tu ore me la nga fa isko inga ya ka ko ba fa langa sa wa anga ika ele sa ai langa fo ilanga sa wala ngai lo manga ole manera e mawale pira give me some money ola sa ngone give me my money for give me some money e sa wala ai fili e mana o nga o pick shot nga kama mafakanga o wena tangata sa ai lo sia o to ina professor ya asiata poni
Mga avui le ava kule breakfast ele avia fa breakfast is fa enga. Ai ava tul te tusi o breakfast e mafia fia va pengi. Paunga. So o le mafuanga wa umino tala no le vaenga lea. Ona e pi fa fu alo talotu. Ai o ka aya ku kuskusinga masa uanga ka ika ori kuangai ia malanga kama malanga kama fo ilia langa ka dingi le fai pule mai fa le ka kulori kumalo. E matua fai mai a wo mai le malo e su e kupe fafo o ka fa o ka atu lo le ngan ai wo matua override wo overlook el avainga le taua o le afi fio mai o le fai ngā malo se itali le vala au fa alo alo atu atangata soifua fo yo samo lea e tala fa auto o le melalia ia fa afkai le fai ngā malo e tau te whaia e o tau mea sili, e tau te whaata ua tangata, so se tangata, pe mamai, pe malolo inga, makiva, pe mauoloa, ka whao vale, pe le ka whao vale, e le aia sesi, e vale e luma o le tau, re te sisi la whainga malo, iyo. O lea ua tau lima ina le tātou ofisa, le whaamaninoga, e ala mai I se press release po se whamatalanga tustusia lo ia mai le ofisa o le fonga vitalai. Sunga ia pali ili o te umaspa. E tusa ai o se news sa tusia ina le newspaper le observer I le lua so taruhai. Malato faa lawi lo ai le lalolangi. Sa tau fia le fionga fofikalai ma mingiska o whamasingonga. Sa tau fia ele ofisa o le tuti o New Zealand. Ina ua to ai tau nui New Zealand whainga malanga le noa toi ne. Ia ma avea I se potu fo I lele moni sa ili ilinga ma tu I fisili. E ala ini masalonga ia poani tūlanga whapena. Lela le atu I fuilunga le tantou ofisa le tusi lo le whaperitania ma le whaasamoina. Ia ai ole au tau mawhai oto atu. Ia o le fia tara noa I la sona nafi. Ai fa fita o le atu ina tu temine. E fa tu mawina perfi inga o le tu si siri ese o no na lo fanglo na nga de lei. Fa a wau pea mo I tantou. Sa moa la tu kupele. Malo le pale. Malo le folau. Ila vitere per fa alo ua ia o so poile manuvale I fongatia. Seu a o ala le mafua. Se tau fa manino matali ise tulanga alo ia. Ini fa metalanga wolomia I fa seralonga I lunga o se tasi o nusi pepa. Sama observer. Ilana lominga o le aso lua o le masino te sema lua firusu merfa. E fa te tau ia te au nei o le fonvitalai ma se tasi o minister ka peneta. O le leitu se tinga uta wai fa pea. Sta tau fia fa malosi detained. E maua malevionga I le minister whamsinonga ma pulenga tau whamsinonga tulou e malaiva alele whaavamalo au kilani I le aso tofi te nei. O le tali atu ale whakapitalai I lei mata upu e whaingo fie ma e tu usao lava e whapea. E matua le whaamao nia nei whaamatalanga ma e le ai lava ma se tūlanga whapea na lia e mai. O le tali manino ma le whaamaoni lea ilunga o tūlanga aloa ia ona o le tele lava. Lea whaina o le nei tustusinga. O le tele lava lea whaina o le nei tustusinga. Ele I tapa, nea o nei puleti e taua. Au wale whaafonga mawale tunu. Ele I tapa ele sa mua observer. Mua ele I tapa ele sa mua observer. Se whamatalanga mai te ima ua nei ma le fionga I le minister e winga le mata upu. Be na sa ili fo in fa amaunianga mai ya te au ma le fionga I le minister mo le fa ino o fasala la wina fa la we tele pen o le netu singa e ai le tali tonunga e se tulanga pitotasi e au noa ma le sa ili uma o itu o le tala o se mea na tupu e fa amaunia ai pe moni pele ai foi malelo ne tolu ole tau mawala luinai o nei ole fofitalai
Male fioga le minista ona o nei tustusinga whaaluma e au noa mani whaamaoninga tatau. E maurunga te mana joa o nei rfof te lai. Le tau aloa ma le aloa ia o nei to finga fōringa e tau mauwala loina e ala I nei tustusinga. E iai le tari tununga masani e sili o na whaasao ole ua mea manu o vevela. Strike the iron while it's hot. Ina nei ti utaloina nei tustusinga ai o loo mai tau mai le mamalu le atu. No, e whaamaru tuai I le tapua inga mamala Samoa pe a whai ua so poutu. Le malu o le tapu itea e sega ngana o le nau te inga lawaina I manino au whala I mata upu ua tuuina ua tua ina ai le no foa o le atu no ai teina ne o se tasi o minister o Kapeneta. Whai amare whaalo o tele sainia Honorable Bali Ilio, Oloi Pola, ta eu masapau for fonga feta line. Wow. Ia ole nasa moa. Ole ua kalile. Fofi kalai moka. Ele aise se eilu maku kua mai lunga lalo, maku sau ke sifo sa. E toi silisa na whaamatalanga, o lea ua tali mai le fonga feta line ole mota. Ele ai se mea whaapea. Na tupu. O le ala o kiri loa po ai le isumu u lou whawhunga le iwe. Kere loa po ai la le iwe. E kanga, e wala ali se mea na tupu. E whawhea la ngai loa kuskusinga ngai. Now, e le vaenga mali, e le tau me le tusi al fōwitalai. E le I ka pā la ua ma le fionga le miniska whamasingonga. I se la whaamatalanga, o so la finangalo. Ma le mea piko siringa maa ale ale. O se whaatanganga e whaonga ai o lata. E whaasara la wina whaalawe te le rungo newspaper. Oh my good boy. Ia, o le nala ua whaamanino ai, mai fo le teritununga. O le ungai fo I leo leva senga. Ioe, tato wia le sa fetongia I whaasoio tua, o I fetolo o soa I whaapau o loi peo upolinga ngana, manatu malangona mawhina ngalo I lea mataupu, lea ua whaamanino au whala, ua sau noa, le no foa o le mauta fono o Samoa, lana fionga le funga fitalai. Le ai ma se mea whaapea na tupu. Pēnga kaufia, pēnga kuufesili, pēnga whaamalolo, pēnga whaafe, pēnga whaamomoe, po le ai to inga tustusinga e ke kusia ai ko inga mengi e ala le taufia le ai se me fa pesa tupu. Now, ia ele fa peta te fa ya tula la te tala le ne. A mea ai ona o fa pito manu ya tasi. Ai ole wingo lo tala ele ole newspaper Samoa Observer. O te fa alolongia le tulanga fa tustala. Ai ole newspaper Observer station news ole in fact on newspaper matuale o lo yai temile nei tulanga tau journalist. Ele o yai fo I tui valea va tulanga ngana. I tu atu nei tustusinga ma ele pe fo lo kusikala pe fo ka kusikala nga fil Observer pe fa to alua to fa tau sanga pe o fia se lau fo I sanga. Ele ma faya ona publishing ala article pe a faya le go through ele editorial kanga kaliko editor kanga ke pasia uma o nga mawhailo lea o nga approve my management ma publish the story ta ilo ine te wasi se ni kai line sala te wa ese ni kai line sala Observer la tu ai langa lutu malama o leva foi no utustala le Samoa Times sa utustala italo talonga Samoa Times sa utustala italo famsinonga ma me fala vla tupu crimes I South Auckland. Ai fa fonga mai pulenga le Radio Samoa muli o fasala lau le tio au sa o tustala ele mafa ya pole arko ai nga kala ka ke fakua o se kala ka ke kusia e tau fa tu eso tale fia ise uswa tangata po oi lava ele mafa ya nga uma kala kwa fosi fa pi inga newspaper no e go through uma articles go through uma le editor e fiota ma fo ia inga e faikau o angi vai ngona ngana e fa sao
o akalama o ngangana e whasao o awa e ngai te tau ona kipi e sere me o ngaso kulobo o le lapisi a turu whafonga le tunu e o ngā ruenga le nā le ereta ia whako a frua i loa i le pūlenga ia pe a whapea fo ia o le pūleanga o ia mei ki ngare kua whato a publish lole e whafonga mai tu lo stasi o tamali i wailonga ia tūlanga tau tustusinga sa ia whaia fo i newspaper le fionga ia le malu fiu tonu po o kuso o le matou pule le sa ia i sometimes ele ia la pe ke la kwala ma sa kusi o le ke ngofo kusi se artikolo lo wika i lo ko lua ai ngofo fakanga faku mai me fo ie e na tutu ele ia sa ili uma e ke le palafu se va ngale au no school before ia mala to me ia mai lunga o le utitala no antu le meta o le integrity o le newspaper o leva o le ala e o foi lo loto e pei oni tu sitala fa e me chai tu inga tu sitala fa pe yes ai kasi le vahenga ka ua i kuskala la uva tuan fa te inga le ta ua fu e ko kia o nga mai o ko ye le la a maka nga ko ke le kuskala professional ala tu sitala tau faleanga yes e ele taimi o no tu sia ele article i au Samoa Times no mai esi tasila ule ta usua fota mali ai no atu ai o le radio Samoa mana o ya te au te tu sia le tala ua io e mai le ngati mo ngalo ya ule ngore ngati tribes fa maoli i Otara wala to io e mai e lau te lango ina le meta o le passport fa maoli la to te lango ina e fai isi ki senyo ngai kanga kai overstayers now listen carefully o le manga ya yorkala ke le longa a mawele au kusikala fo ie le a wana peace va vero kusik ai no atu tamari ina life e mori mau ia na inisi fo isi nia sa ile radio Samoa tūlanga Samoa Times no atu e fietala no ia tea ma fai no ma ko fo ma tu inga radio Samoa tūlo tau mana na ole o nei tamali ia to fa ole o umana fai le la tu so alo pulenga fa mai lango ia le ngati le Otara awanga ya kia usi vaenga ma o tribes ngai Otara la tu te lango inga me le sikisengi le fa ngofo maupe o ko meki sikisengi la overstays ea matulanga fa pena e fai mo tu sulau fu fa maori siksengi tawala mai maori ma fa metalanga la na o la fo wa iaile io enga le lango sua ale leipa almina la tur ma lo leipa la ku te sinta coming out te sinta o fa ya tu lo la ia nei tamali i au tamali foi nei o tamali longor community da ulita wala tu suafa o fa tu lo tamali nei okay man ia te le story I think if you kaka was information ole man na utango tusi ma fai lo ai se fai lo inga se fai ngalo tu fi fai le si presanga yo ta o fai atulo okay ole au ta pasi fina ngalo au minister ya la fionga ya sio William Sio au pito so o fa ku manga ya la ka kia mai na ngai ka ka mo ukapa se finga ngalo lipa e ta wala mai le miniska tangata tu motor Pacific pe mo i fa makalanga le ole wala ngolango le lipa o ke ro oko ke ro karing fai mai ngai ko ingai mai na ya siata na yu te mana o ele o for vidia fu mai mo for kai me le ngole anga ma ko fa sanga i ma o tu mo mai le melo te fai atua e tu te lo la o tu le ole atiko ngai ko ke i ba ya na uma ya tu o si va ngale o tango tia no tin tu sinu mi ai tongi la bisi ya lana fo e te tauna e tango reference mai e ke kaunga e halu e su e mai le si tangata le wa makanga ka wolonga suaf ai amo musu loa e ke halu e au mai le si side o le story ala vanga ana fa mai la se fa tanganga o te halu ya u pito tu lo po se si o le lepa ai over waku I decline my fatita inga I ula tu I decline au pitos fatanonga. Do you know what? That is enough ke kusia ile story. Pawala utala sa o tapale si tu. Betai ele fia kango mai. Yes. O wala wala evidence nga ka that's e tu langa fa kuskala. A o leala o publish mai le article le fa mai o leanga ka lokai. Wa me nga detain. Tau fia. I au kilangi
Ia le fonga whikalai, ma le miniska o whamasingoa. That's a huge allocation. E makaukia le kua inga. A ola ofisi bila le uti whai atuai i tangata le na tusia le article le o ele pe a whai wa surely. O le ke whafonga mai makua e aki ngu mai aki a ua whiaku ia oe. A whai o e whafonga mai. O le wa engofo ngi kusi le article. But how come ele news ai le me New Zealand? Ele o kongo le Herald New Zealand? Ele o kongo le New Zealand? Nothing even like Manukau Korea, nothing in there. A o issue ya. Anga whaapea moi. So le, the headlines in Radio New Zealand. Why? Now I'm the Speaker of the House. He's one of the most powerful person in Samoa. Are they really worth a news young New Zealand? It's not even worth a news. O le ala le wo fa ya kuai. O ma sau kele le meor kau fa leanga. O le ausi konti. Oh, hi, who is behind all this? Who is behind all this? Yes. O le ala va kula ka fa kuanga. So le o ye o me eri ua. O ki rea ka mamai me foi le au kau apuri mara unga lue fa vai kai min me le wai article wa mai. Ya le au tali mai le fionga fo tali. Le au tali mai ale se tu singa. Aloa ia. Fa ale malo. Nei me senga mengu. Ya. E va tu fa fo tuanga ia tu inga vainga. Mana tu au tatu ya le issue le. O le no vai to 3 days ago. O le usu ele fa au lunga so fu maloloina Samoa. Ai ono Dr. Alec Ekeroma. O le ua avesa na su e tolu se lau wafi. Anga ele newspaper observer. Again, o le faya fo i o news. E au noa ma se faa tanganga. Wala tau faa ilo ai ni faa maunga. It should be confidential. Oh my God. Ua kau shake pelo chicken ni me fai. Sa o ele lo moku. E kikere moa eva pai. What happened? Oh my chicken is shaking. O le mea la le tu. Ia, talu fua. Ia, le nau fua e ka alo fua i le porokiki nau. O le talk back show le fai asiata. O le sila fia le atunu. E pule oe le ke le fia mai po le ala o teikinga. E pule lava oe, pule skafunge. Wai mwhainga e whapea mai, kau whaleanga le li. No. E se le mea ta ore tau whaleanga. E se le mea ta ore tala noa le issue. Tala noa le whawhika hauli. Se sila fo auto. Ale fato ato tapisa mai, fato ato tustosia mai nei ya. Ale wako waru ko feika ya. Le wako ngana fatasi mai, le wako tusia mai article. How come the PM is silent? How come she's so silent? Vai le foko ako ho ole vaenga nga a wale bango upasi mai ai. Es la fia ele vionga ele tamai tai pa mi sirfile le ia fia me. Ma wala ba no ma te fa so ai Brisbane mo sina tai le umi. La o sila fia le ele vionga tamai tai pa le mia. Because ole ai fangu watu asiata ma le tau tai ai to make them accountable. Na ona fa mana tu watu bainga a ola ye le kai mi o le fionga de pale mia e tali mai ye matali mai ale foko a o ko kuskusi a wale va go pasi mai ai a le fisili o le ala le winga ele la se meta o se fa ai tu au awa I'm telling you none of yous ele ai ma se si o ko ya le ko ke fo mai ko ke ku le miro ele miro rea le u per va kama e foi si fa la tulo. E foi distatu fa sala lau le mai ka le fai me le lau me so ka kai me o si sengi le ko ngia passport ia o miro man o le wa intermediate fe ala me lo ye. And I'm telling you ele ai ma sesio le tangata e ye se fatu e fai ye se kala kule again sa ele ka maro fangaro. Fisile prepara ngir kuris. What's your name? My name is Yoni. Ele ona longa la ngai kausa vili kai fangalo. Ko fa mai mal palang.
Again, ke pa maro mana vinga. My name is Sione again. So, Ini lah aku. Ah. Aku ingat dia lah aku punya. Oleh tu faz ele aí show. Leto te fia lele. To fia kengi. To te fia. Ya que muso vai desse upunga. Leto te fia lele foi ir kai ori kuang se si auton fan to fa sanga ai fa se kala ya kula epa. Like how to ya is doing it easy kai mi. Ir tato fa nga mal. Ai mesel tai inga. Ino fa yatu. Ia ave ole alofa mongi le nga. Ole alofa mongi ya. O lo tau sao ele tangata se mea o whaale tonu pe te whesili ia. A ole mele iei kākou. Sau ngō mele ioi. Ioi. Ai le lo ola ua sau whamai. A sa ware kala fofo kala ilaso. A sa ware la fofo apia mai. Ole a si inei oi ave oi fafo. E sana i sa. Ioi. Ai le no o ia lai. E isi fai puri sa whapea nga. E momoe a. Nga lau me hari. Ole pesili pe o pasiele la fo pe ngale isa no male. Ioi. Au se le ai. O manu le ia. Ala sa moi. Ai ka fe pe whapea mai. Ole la fo fatuina ole ase sai nei oe. O vai maulima. Ai tu i tu o lo pantua. O e fina ngalo isa no male e mau kiko. Ioi. Papai no hace ser bem como for ficar lá e a malta vai lá o tilo de satini o malta e na sai o eu aku ingat me ngai kupu ya kaku wa foi ngal io ya ngale yes on me foi lá ngale tupu o to si la foi lá samo a sa utula e pai lungo por kala meia a fai kwa kala o pokar ko inga o nga ya poka ka ngo fai nga o ya misiong farku ela que cao ko mai ai la pinga ki makarkara ngoia asa war ko inga fai rungo pokara sole e fai e pa war me ka fa rungo ko fi ngale ale akala to ia isu ia fa pena le wingo la utar ele tulanga wa ta oto mai e me se foi ole afia filta tu wa prokalam ole fotu ngale tulanga fa tu sitala la usai tia ya kalo sia ia le sule ko se la wafi oka talo sia ia ai umaku ia e ia situ ai nga vai nga ono tau mau wala no mai pe fa le au ngaina ai ka fe ai uma enga e fa maungia ia chao ai I don't know ole vaenga tatu malolonga visinga malolonga te visinga vai lit mi tafi ko kofi e disi issue tatu te fiafia ai tatu mo tatu malolonga le fiafi ona te fa wo ile proclamer Whaongare tautu ala Pacific East il masina tō sema ma mawai loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whaase fulu o sau nia mo ana paanga e luas fulu whailonga mo Samoa e luas fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei se ina whailonga se fulu i aso tōna i o vai aso te tasi manatua o loa whawau pēre tātou whapitoa e nao le lima tāna pēa e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whape ai loa manoa fo le tātou direct transfer e ti posi mai lau tupe le tātou account ma whamoni ina pisiri lungo le telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pilio le mai, mo li pe teu tupe tu stupe iso se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O lo mawhaina whaatino ina ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai roa i o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele pe wala au mai le o war se lau o tasi o nono mo se la lata atu i ante oen. Pe wala le tātu Pacific Easy mobile app mo le direct transfer e whasa wa ilo teimi ai mwese o tangata fo i le pensini. Ia manuia telekrisi masi ma le tausanga fo i ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe whamomoli i Samoa. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras.
No job too big or small. I'll see you soon. Digicel Pacific is giving away $10,000 worth of prizes this Christmas. Simply gift your loved ones Digicel top-up of $20 or more, or send money through any of our money transfer partners to MyCash. And you get a chance to win one of 3 major prizes. Enjoy the gift of instant connection this Christmas. Terms and conditions apply. Saibero wati lea ua se furu minu chau chai nei le itula lima ioi o leu ke kau confusa langa o leu ke karang o whaangi usila a leu te tino wha Amerika ua te ala le lima ni chai mire nei pe a whaisa o le wati leu te tilo tuye se furu minu chau nei le itula lima ia i le tātou programa chau chai ia e mai lau whanua o Washington tasire le istete e longa i ona laula au maona si o manga lanu me mata Ioi, ia me se fo io tangata tau sa fia ma tau fau. Ai o tato ia le vaenga o le fasoa me so ni so tatu talo toto. Sa maua le avano te fa longo longo ma le toto ai. I le fa tala noanga ale a fionga ia le lua a mesene. Ma le tamaita I Bristane o le joa si Samoa ia what's that? Lani. Aioi. Sa mawala le avanoa le manatua mai fokau fatau falongolongo le faatanoanga le ana le la I le tai au. Ma alenga fai kula faasoana po. Ma tau male auso ia mauma mato fatu basa. Ia ele sala isiala wala ngol mato focus la vana po o le famarsi o le mtanga ngol leo. Po le asela tu fufo le mitau ai I le taola na lela sa fito asia mai lo le tangata ia tia urfa tatal no ngale langi ke soma ia mal le fionga ia li lo mesene le sa faya ma le fio anga to lona le pulenga ali me fai pule o le fio anga o fenga le sa fisiringi ai le fautanga po le sunga le fionga le tofi ia o lolo tabita le aula mosa e sona finangalo e winga la I vaenga yo boto tu lai mai alu akuar kai mio fa longo longo ai I leina ma vai leina o le sunga pa ua tu sa mau po le fionga fo I le sui mamalu ia maulolo ina ua fisilingia e tustala sinia nei o le masenga tustala tono tatu tunu I Samoa o vaenga la ia pe no tu fa fonga sa mo te no na o sia solo fo ele totile o le nai tali manino a e fu I lungo fa msinonga e ia la vaenga na ta ua ele to fa mo lolo po le fionga le fai pule e ta ua ini vaenga o ele sa fa pe ele ta una toenga lue ina ele fionga le ava ia ai pe ta I boto atu mo to wai ia la to fu fa ele leanga ia tata wai na to sunuina le vao to lo ia ma mu wai ia ni ala paipa ma tulanga fa pena o le fioanga o le si mai nga sa auto fai auto mai ile ala forsanga sa ia sa no foi fa pe mai na pau ina ofisilia tu le po le lua e po lani ke so mana fisilia pesa to ma wa se la to feilo inga mali im fai pulo le fioanga le auva ina ia toe so le pule ma fo la mea le tulanga o le fa moe o tulai mai aina tali la le to fa mo lo po le fionga le fi pule ma fa pe mai na ngata le o mai a le to fa ia te vanga le lua ia manisio matai ia na ia ta wol masina ma le taimi fo no o mai ai ma fa pe mai le finangalo e talo sanga mai se aso e toyo mai ai le pa io le fio anga e faise so ala pulenga ia le na ita ua yo le kunga e le to ia se sinto foi mai o le ala e mangingo mai ai tu langa o le sau no anga le fio ngi fai pule o lai I lona fina ngalo o lai lau te fai uma tu langa e ala o I unga o famsinonga walanga I reference lava anga ili unga o le famsinonga le nta o to mai ai famsinonga fono miswafa fa pe mai e ngaka le vaenga le ia ile au va tu lo iuta I ele ia
e totonu o e ka fo ie fiku kolu wa safi lengo ko momua ona o tele o le ofisa i tato fika sau pa to lana sau no ye to fa maulolo a o me u mai fafo mai o e ka ia na la vea i le lisi ma le io enga le sa ave le mau mai fa mau mau o le fafanua o e ka umanga i fafo mai o e ka langa le fa pe mai le na o fa ye tu langa ia okay o le aita o topea la la ofisili Mwalanga o lele i fisilingia o fa pe fisilingia pe ya le sa tau fisili ai ame fionga le lua pe taina tau na vavea no so fai mai le fionga fai puli e va henga o le talia maulolo tu lo wala fionga ya langa o ka ka porkiki o te lo foi la tali fa porkiki ina o e vavea so fai mai la va lo na le na una o to fai tu ni si fisili mai au mai ai le tu langa fa pe mai ele ai ele kalia i lungo social media ia tūlanga o le tofa tu lou le pai o la ingasanga flea. E sao. Ia ai le au. Le ale winga o la ta. Ia o kali mo me o kali whako inga whawhilaunga. A o le tofa ia maulolo po le fionga le difai pule. O si tangata ia ta mai ia o oina na te malama fu i ngā ruenga ma tūlanga whaatusi tala. Ioi. Awa lea o ngā ruenga i le iso pakua oi. Io o tusi no langa fa tusi tala sa ili mai ai ia vaenga au wale anyway toi foi mai le o lautala ele o kalia la le fisili le kula mai lo mafofa o le ala to te sa o umai mai nga ia to te fina ngalo to te sa o ai a fisili la la wolunga e avaku ai mar fa kanganga ko ke fa le nga ina i me to tino lo fisili ngale no ele o se fisili o ke fia mala mai. And I would love say ma wose ava no male fa lulunga mtanga wengo fam sinonga lenga o lo ke fiu lu ia kur kom singa ile sa o leo so therefore I think la to sa ile se ava no anga ile fam sinonga of ia se sia fa lulunga fam sinonga le songa pali i ton time le langi po i lava sesi por fiu no minister e no mo me ese mapusanga o fisil a fai o ngā o sa o kou i le tau lava mau according i le unga o whamstonga whanome swafa, okay? Pakai ka inga, sa o la au tau. A o la ofisi. Whaamata e ta avatu ai mal whaatanganga kou ke whaalea ngai mea tō tino a tangata i se au wala e whaia whaamarusi. O ke fia i loa, pe iei se kula fongo o soria i ngā mea. O tau mua mai. It's a genuine question o se fasili fo I whaatusi tala. Leanga e nganga ofisiri ngier melea. Leanga e hongo kukupu mea whapenge I ngisi o I ungo whamsikonga ngisi o huuma ngisi o fioanga. Ai mese ngisi o ainga o lea e ono tutupu. E hongo ngofo se ainga o lewa uma waka oko se iwas whamsingonga. Ia ma whapea mai fo ilele o mea lao mea kauboko. E ngofo waku whaleanga ngi mea kōkingu. Ai ona ole a whao ngāre keisi le a whenga ma le au waa. E whai ma arofanga. O la nā whesiri o te fia malama. O se sori kula whongo, lo waruaku whaaleanga o mai ma mea kōkingu o kangaka. Paua nā rwaenga. Ta te fia I loina. Iyo. Ai a wa ia kia. Ele ia se ngā lo wala ku whaaleanga langa ka avale mea kōkingu. Ma lo waruaku wha o li markangaka. O ngeo sila. E o ofo I Samoa. E a fia o I kula whongo. I lo assault. Po o lo whaaleanga inga o mea kōkingu a se kangaka. Yes. E a fia o I kula whongo. A whai o kia ruaku whakaika inga ua ka misa. Po o le alo usa. Wa e kolosia e luma se rau ka avale ai sa o au. Lala ki wha e ki apologize mai whatu ese mai. Ai o oso I wafo o laku ka sasa lau ka avale se sa malaku lou whafonga samu. O whaatanga ia u onga because sa o au ka keisi. Ai whaatanga ila ura oso lo I wafo o wala tu lo whaaleanga malau tawa. Ele ai. E whaasa. Ioi.
O le mea la ngā leo, o le whakaikainga ngā leo ke fia fesiri I le vaenga lea. Lea ngā mana ia pe ana sao se fesiri whapena ana iei tusitala I sao ia ui o lea. Leo te longa na tau tami atuai a mesene ia tuloso whaleilua. Ia ai panga lea ua e langona tu lava ele o fina ngaro te lele fionga le whaipule e tu I tele ni fesiri wha tusitala. E pe tau mo iei la le sau noa ngā tui vasa. Ia pe ile lui le sa vatu ia iken kai o kili lopo pe anga va amai sa we kalinga I fesili a ola ole na fesili la vai keisi le fi ongo fenga ai ye sisi ka ke ku o ia sa mo ai le tunu pele le nganga le le fiafi ai o I tonu tanga tatu tu ia mele ola so fi ngana o ai kongu ka ke ku o ia le issue le to te si le fia o I kongu wale ua whangau mai ai le tu la fono le ana tope lau le pasia ina e le HRPP o whanua na suafa. Yes. O I kongu le kula foko le uko e kau whasa o hi. E kula foko fo le ngau so le lockdown or COVID. Ai o so whaakope kope I ma le kei pasia ina. Kula foko nga LTC. Land and Title School. Le ele tu la fono le. Lenga separate mai ai le si paua. Ma faafa instead o le tasi o le whaurulunga o le whamsingonga. Ai ka mo whai kuila epa. E ave ese mai lang kama le pereskengi o le whamsingonga fumu sua whasai. Ave ese mai e whaatuto a tasi lau fo. Ina ia lua iulu o le whamsingonga. O le kula fongo kongu alea. Le ua whanau mai ai. Le tūlanga o ngaonga le ua tūlai mai. Kula fongo le. Yes. A fo ila le ua matua no tia I lava matau mia ma soli palaina tu lo fa fonga le tu le ua makua soli inga ya le tu la fono mawalunga po o le Supreme Court le na avatuai le tau finga e te tau ona kaufi ai se ikwe ilo ia ai onga ua le mawhai ua ngoa kia la ulu o kai mangkava e peor kala e whai kama mai sili. E motu tele se la whai. Ua no tia la uao tai manu ta vai. Ua le ma whai nga whai se nga yo inga kele e whamisingonga mawalunga. Leanga ila no labore tu la fono o wha masinonga le na suia wha kope kope le HRPP ma tu la epa. O lai tu ma oti ama tu ma tila le whamisinonga fono ma sua wha. E a kongu nganga mai ai le fionga e le whaipule o sa nganga lua. Ioi. O inga le whaafikau. Lea la ua ngofo ngei kuila e pamanga ku la fongo kope lang. Talo sia e matua I senda I lava I tangata ataia. Makua I la ua iai. Se I whaamaka maka iai. I mea na ia whaia. Ioi. O kilo iskaka ia leo mai fake page. Ia, sendi ai. Senti ai se iona sila ia senti ai kangaka uma inga lako io inga le pasi ai inga o le kula fongo senti ai lana whanau tulowa senti ai senti ave show ai have a look toi titi nei tulo feala mai mau ese soifua masa ai langola o masa ar koko kuro wa masa ai le ifeoti tulowa ale o masa waka fasi ai ei foringa o skamiki fo inga lenga kulia kuwa wa fa ale ko foringa. So o lala ua sisinga kulou de koko. Ae koea o le mau wa yor soifua. Ae mana ia lale ave iei wa o me totino a inga ka eli ilunga ma mea umawhapena. Ave toi wha mata lele iai. A o lau tala lea ute whai atu Samoa. Ua lava lea e whai matali. Ka koukele mo mia ni pule anga wha amin. Ioe. Ua lava lea e tātou te ioe nai. E le to e mo mia e tatou ni lima u a mea e o mai e pule tutu ma seuta filia le atu nu umamalu o Samoa e to a fi malie o na tangata mai mauru kaimi o ai fo ila le ko kisila haku le kau munga mai a to wa vai tu fo i fai pulo fo le te i le fa u ila le ko ke va vai ko fo ia ma I mau le taimi ma I mau le taimi e le mo mia ia kanga kan ko mai malo
Awar paro ka mai mau fua. Iyo. Awar paro ka fua mai mau full time. A o ya ngai ke fia ai fia eva o ngi kai mi mama wai sau kupe se pule o ila o ka fa se e ke fa ia mo wai sau kupe ai a o le time yo e kisi sa o itanga ta wa o le upumuni e tatou tele mo mia pule nga fa a minia ai ai la ni si e matua o yai e to ta ma yo le fio ngo le auva manisi o suli ma fioi o kanga ka kongwale malanga fainga malo maanga pili nga ngofo maka kopere suinga le ua fa ma otie ya le pulenga sa oloto ma le pulenga au ale fa masino ngofo no beswafa ya la to lo vaya e le to ya ma ya fa masino mo o I kongu le u fa le ku ya le na walava na e fai mapine fa mau sa moa le fa fonga mo le fiafi walava le na e fai mapine fa mau tato tele to mo mia i fa pene ka ko ke mo miangi kai e tau se sami fa tasi matangata e mio mamiritino matangata a alalanga atu tangata e mau mai sona vanoa e fio mai makala au mai e mingo marita mai tulo e fa ka lofa marka mai ka mai kiki e fa ta lofa mar tangata yona mana onga tu mau e fa ka lofa marka nga ka lo ia e fa ta lofa mar tanga e miritino mar tangata mau mea e miritino fo mar tangata i le tau olo kau ke mo miangi kai fa pena kau ke le mo miangi kai e ino I tangata e tau tangata o tangata tata iyo e tulo kau ke awa kako ke ko mo mia mai mau er kai mi o tau sila la o ele ua tali ele au va ua tali ele au va ti nga o le pili lea ai ua mo ai e fenga le upu fai tulo le ngai kele or kanga ka ya o le la au ko akele kanga ka fenga tulo o tangata lo lofa le ngai avea le tangata to tasi po ni tangata la sa ki ai fuar ma ave le fu o le fio ngai o la kele o le alu wingo lo tala ai ua ya e tu langa fa ngata ne sa ri ko kupu mo ai ele fo issue o issue whatever ai se ua dia e le nei taimi ma fua mai ona o ava noa ua toe fai ai fa pe o ko sa ve ua ele pili le ar ko inga le malanga HRPP o le ko sa ve ua o ila le ua afia ale ko ya afia ya fio anga HRPP tulo le ua toe ya afia ya sanganga HRPP fai pule tulo le fio anga le au va HRPP lo tula I mai sala pinati o mafai la ele no fo fa vaenga fa u fai o mafai se fikau se inga fa paki ona sui tulo le masai o tula I mai ona fono le van le seme le tau tuai tau ama ia ma pipi le mau le tatou proklame ma apa aua e ke fa muangi fa inga fa paki le anga e ke kua lava I lo ainga ele tahua I fa manatu o mela na le utula I mai le la uanga o ngofo wa le ai kele sanga fa makalanga le mela ko fitini ai fo ma ko ai for fa nga malo le melia na pa wale va henga le tau titilo te mine lo mingoi mai makanga ngole le ya atu fo ola ile alfanga ole wo ka ua ko samo ola ile alfanga la ngofo ma le ole ala alfanga le nga afa ya ku ya afa mai ola nga ola ek mo ke o ali unga from singonga fongo masofa ola so they have an excuse o mea umangi ile se me of ole o ke ka umanga kulava ole o te mate ia matulava tupua IF ka nga ma ke ia ma ke fa me ile to tele no vai ngale ale o te failo matulava ole alo fanga nga ngofo ma leo le alo fo ngai le mingo ia afa ya ku ia la fa te afa mai e nga la sa o ya finga le ngori unga si o ai la le o matua polonga ile monga o le melia makua laila ia le fio anga o le auva mea toto o mea fafanga o tupe wahalu o fale o fausia o ta avale ele tau ngofi o le fato aina o ele le fia tau sanga a le o matua fa le tonu lava mafua isia
o le langa mea ar ko inga lea. O le langa mea fua o mea I le te tau o na hau fua I ai. O le ala lai fua. O le asosi. Nau le mea I le pa I ai. Ia o fia nei la. O fia nei la ua tua I ai. Wa langa mea fa ma ike mea fa aleanga mea wa tele ai ma le fa ale tonu. E a uru ta whenga ai se fukia visingango. Ala le ua mangiangia ai tu lo. Ua mangiangia ai nifo. Tu lo wa pa I o fia. Talu riko I ngā pili. Ale la ngo foko ngi makanga kau makanga kuwa I malo. Fai se fufo. A o inga fai fa mai. Ia la pisa ngai la fai se fufo a o inga le inga pe pesi fa mai. O inga fai le virus. O ai tonu na fai na creating le virus le. O le fisili nga ka ngo fisili ai. O ai nga fai fa mai. Au ngi fisili. O le se fufo. O fisili o inga fai fa mai. O kanga ka le nga fai fa mai. Langa wo lo ke fu o walanga fu. Ma fuanga ayero wala nga fua. Elena. Lela wa nga ngofo mai ilonga ngofo ka bibi. Mana o fai mana tu matautu wa. O ya la akusi eluli. O ina tu si eluli ma o lau sunga nga pasia malau ka penge ka nga fai le melia. Lela. Ma tai o le alofa nga o le nga wa lofa mre le nga matau. Ile vava ayatu. Tele le afu le lingi o ta mau ai ngo tupe na fato ai ele manofo ai o te iro nisi o te wai o la tu tangata pele mai talo fai na o le se ia malia na ona fata taso ma o mai ona o to la langa I lunga I vi o tangata o feo titulo o to la langa fo I lunga mea o le ale fa mo nga sa yeri ko inga nga fa yenga mea o le vesili le lo mafofo tau lunga le tatu fa so fa ma tau le a se fa mo nga tele na na wai le to ya ina e sa nga fa ia mea o le nau ta inga tu tasi ina ia o fanga uma le pauha ma le pule hao ya te ia o mea uma ina ia maua uma ia e uma ia le pule o le whamsingonga pule o le pulenga ma le pule o le pale mene o le mena ngau ia. He was longing for the supreme power. Ai mga kua oi e o loa lo fo o le malo tango mai loa manunga angor mengang kupiang yu pangis e te fa pe ai fo loa pele o pa pelonia e ale nei na faia I lo lima tau na faia I lo malosi o inga e kango mai loa ma le na faia mea uma ioi o le mea ngale o kula I mai si a kako wa mionga o le na onga lava tu tasi ina ia o fanga tasi uma le pawa o le ale mea na te faia tuai o le mea le na o le mea fo ile maua le kako mili kingo umi masainga tulo a fea tula o faasoa le tau alunga o la o faasoa fo ile nei ele a fia fua na ia tatou a fakasi sainga tatou a fasainga ma ainga sainga o Samoa tuloa a o faafofonga mai oe e iaiso pito saina a o lete I Samoa wai ele o oe se sainga o oe o le Samoa o liri ele a fia oe ai o leo le au tala no antu ile current taimi nei I tatou whaawonga ai maisea me leanga lena matuatia ia le HRPP malana taita inga Amerika maisia kuhu ai matua I tatou whaawo ma tatou militino masaina now se fatula uia o la o fasoa tu le engolea tatia ia ni tamau ainga kakia ia ni kupi a le o fasoa tu ile tu fa le nganga o le vainga lea taurunga le tatou pokalam o sainga o le kuhu kominisi tasi le fa manatu le fionga tamate mia maybe or mafua ang o matua fa fete nai ta lena avea mate tai momua masuia hai lona loto le lei mare to fa manino ile to fa so sili tulo mafua anga wakako ke e akumu e kristiano ai watato militino
ma tunu komunisi iyo lena again ai ole mafua angalia e pe kau ke kingo ya e sau ai kau ke leo ya kopu talo fae ile ngapatia o e kalesia so fatasi o au na letu o lo tauti nga ile la weino le upo le tua ai kau ke sila i meye ko kupu Samoa wa leu tu vale aisa wa leu tu vale ngaui o le ko ngaui le po wo mai sa o ile au lai mata ainga a o sau fa le ke le o mai ngaui o feo ai manga ese o feo ai mafana la au malosi o le hali tulanga o ye o feso po ma fu a ka ka ko ke ri o sa ka ska mai ka ko ku ngua wa te tauna tatu a ngelu uma ka ko ma moi ai o ma fu na le tupu ya mea ai se a e tau te tino ya e sau e tau te amiu tau te leo a foi le kau ke fa ko nga i Amerika kau ke le manga nga o ya Amerika au Amerika ulo ke le fa to no Amerika no it's always been nga ke e mai ku la e pa le fi manga a foi le nga go le vai nga foi le no fa ya ese mai ta to ma malo ye la lo fa malu ai manga au kau ke miriki ngo masainga e fa fi nga claim le tato watunu o Samoa e fa vai ile akua ai fa wo mare sainga komengisi ere kari kongu o sainga la ko ke prosecutinga ia kanga ka kerisiango yes e o ai Christian like kongu o sainga ile o sa oloko sainga pulenga fa komengisi e ko kusava o sainga North Korea Russia aku nguya ele ka kaunga ka ko miri kingo ai ulo yes ole ale me ale e okay la wakali a ngo folo wa finge pe fa wolo wa finge mas kama kiki makua ka aile loku kulo ele kari kongu ile akua let me ask ya ko ya ko ke fia angelu mo ko fia ioi ko ke fia come from ya kama ainga and so le ko ke fa sela ukala let me ask you think within your family afa pe ki fa pe mai sela ukala le la fsiro ke ke arwa ko ngai lo wa finge pele lo ko lo fa pa wa lo arwa ko ngai fa ki ai mom dad introduce kula wo o John le o fisiri mo o John o nyonga maku eloku e a onga ele ngi fa do o le ala ukali pe fa pe mai ele o sfarsa ele lo John le ku la ko minisi ba penga ele lo John le ku ele lo ku kilo la ukala te lo ile uma e sa fi fingo jo wa fini ai lave malo ku li mai ile mangi fini fikulo fa fonga la tu e tu o tulunga fa pe fu lo ma John e sa lo ukala ia ioi lenga fo ye kire manga o hai ele match ele suit ele ongi mea yanga e mo o ai fa alu pe ele ngau maki e grow ai lo wa finge o lo wa kali inga ia ola enga e haru e fingo ngofo ma se kama kiki ka apos kiki ele lo haru se paresa ia lenga le ke ka mo dia ku ka kia yange me o fa ka wa inga ka kia ia aua tātou te tino ia e sau ai tau te leo ia ia kupu a whailo ua ia ile atua te tono le whaavai o Samoa whaavai le kua le fast au fionga te mai tai pārmia mana ia tu alalo le lau vatua maybe kasi le vaenga sa malamalaya mai ai le sa valinga a o tau avea me HRPP a o lewa avea o lua malaauli male tō wha ia le tinu o lupe wha ia ese mai fui le fui kuai le ala u fa ia ese mai o to lo walanga o olo ia o le one man band ar ko maybe o le u fa ia ese mai o to le fui tu lo ona o le mele sa mala malaya mai ai sa valinga sa mo u over kele ka ko milikingo ma ku u ele ke siang too much maybe ko fa foi mai e kapisa foi a Donald Trump ia po Kamala lava pena malo Kamala po America is a Christian country e ola ke mokalasi democracy e ola to tonu le tunu le nei ioi
lele wasi I mai Donald Trump I lunga kusi mamonga wa uma fe loai mata ita I le kalisias commission of yo singa wa uma ngasi I kusi pa ia lunga wa uma nga declare ka maloa langa support to Christianity pe ko ke o ala fa masingo le o langa fa mai ele se ka kia ia ele o se mer nga o ma o fai o fa masingo fu o le o langa o kanga o le mer nga o le mea le ku fai a o le utitala no atu o le taita inga o malo e sila mai lunga le anga ele ia se isi kupu e sili ese ele ingi si ka e lunga ma au kafa e ia kupu sili anga i pese le fakasa o ele tupu moni Yesu e na o e au le pule tulu le pule a makalole nga kola ula el fakupesi o le malo ia nga o le tua lalo lo fionga te mai pare mia ai me se lo fionga sui pa ni tuala fionga le fo vitalai lo sunga la ule ma di toa ma ministra uma maybe ko liu ko fa maybe ka ko mirikingo la nga awor nga oi malele nga oi e nga oi e ko fo yes what too much kere ka ko fa wo nga masaina too much eu te lo fa ya to tatu sainga matadle o mautu ai tatu so tanga Samoa kire ko ka waka nga o sainga o Samoa a liki a mau a wong a hoi a lem a ping a ming a ching a si a ming wing vai o a umal au a iyo o Samoa tana o Samoa o le lato tua o lato toto o lato fanau o lato tupuanga la o ko Samoa and I'm talking about imeia le uka de ka ki karkala pe etauti le amata mai ai tatu malona tona yatu ko ki karango ko keminga maybe kau fasilo kau amakang kip mali e ngai ring kang ka kirsiango mai foi lai o mai mo fa ngai Samoa e o mai ma fa pa ki wa tu lo yaki ma seo lai ma mite tauti lo lopo ala me fai ia avaku ia fai ia malo ia perkangia o number 1 Yang fa urunga leo le kalesia le lotu Anglican o le kupu yes kersiango kako fa wo i aku kako milikingo ma ku e la wolunga fa kersiango hiusila ke mo kalasi uma aya ngusa male lewa ya wo fai me alo fa mai saina wo fai me alo fa ele ai langa o afo i meio me alo fa e o longa mangongi ia manongi ia ngamu le lumo le aku le anga le aku ngu le Samoa e fa vai ile tua tau lunga programe le vanga le fiafi ai se ngana o le tutu mali la fo nga vate but I feel happy le ne fiafi tatu faso ke ia wa mai le anga le tua ngai vai ngai o le fa manatu tu umalufo e fionga le tamata i pale mia mala na fai nga malo fionga le fo vitalai ia mal pale mene o to fo tu la fono maybe mana ia sina fa mai kau silo mai ka ko fa wo ma si Jinping ka ko fa wo ma ya Donald Trump lang o American ka ko amakai kau kire amaka mai ni si me fa tu ni na po fo no wo ese ia ya utato iyo ele isuir ka ko ku awala manga me uma ola ngi ka vale nga va ku kuila Hawaii sa pe sa fa ngo fiele le malanga ya America me tulanga uma na se fautuanga ai pulas ka funge le launga sa ai o le tangi le pumate o mea uma fai nga ia vi ia le tu ele le ya lo karu ese maringi la langi ai manga kua ese mea le lei mase tulanga matautia na e fai e sos ni ai lo tunu polo ainga ai le anga le uma e manga kua pe oe the worst and the bad and the evil whatever leader
e ongo mga kuai oe e au ngā kupulanga na ia iki la wale vangale wefu iki la a o loo ave peo na tala i le tūleanga Saddam Hussein and so on Mao lua i lava o kala leanga ia vea tātou ma peo ka maloa Amerika ka maloa fo ilea o Martin Luther King maloa e umalo na ola ai manatua ia tupua tamasese le alofi ia mana ia tātou ta ian wa ta oto mai tia saa o latou soifua ia ona ole tau mawhaingo le tātou malo sa loto ia tātou whelai le aso tofi e masadi ai tūranga masadi o tātou proklam mai tō ona siata ia mai lau whanua piwala nei Washington ia tātou toi whelai mori e tere whasa o sauha le fiafi soifo me manuia Ngale tautua le Pacific East masina toche sema mawai loa manoa te ono mana malo ai whailonga tupe whase fulu o sau nia mo ana paanga e lua se fulu whailonga mo Samoa e lua se fulu whailonga mo tātou i New Zealand nei se ina whailonga se fulu i aso tona i opa i aso te tasi manatua o loa wha wau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific East mobile app e whaatino ai au tupe whamaboni mai lau telefoni whabe ai loa manoa fo le tātou direct transfer e tiposi mai ai lau tupe le tātou account ma whamoni ina pisiri lungo telefoni ma whaatino la foina o lau tupe ai nga whapitoa. Mo le tongi no pilio na mai, mo li pe teu tupe, tus tupe, iso se whare tupe, mai si au nanga i Samoa. O lo mawhaila whatio neina, ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai loa i o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whatau i mangele, pe wala au mai le o war se lau o tasi onono, mo se la lata atu i ante oen. Pe wala ale tātu Pacific Easy mobile app, mo le direct transfer, e whasa o ailu teimi, ai misi o tangata fo i le pensini. Ia manuia tele kresi masi ma le tausang fau i ainga umo Samoa, ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha momoli i Samoa.